Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Počinjemo inshallah kurs učenja arapskog jezika. Mi imamo plan da učimo arapski i da učimo prvo pisanje i čitanje, samo pisanje i čitanje radi čitanja Kur'ana. To je jedna faza. I kad to završimo, hoćemo posle toga inshallah da učimo da pričamo arapski. Prvo da učimo gramatiku, arapsku gramatiku, morfologiju, arapski kao jezik i da pričamo i da govorimo arapski jezik. Sad, taj kurs samo za učenje arapskog jezika, odnosno za čitanje arapskog i za pisanje arapskog. Ko hoće da piše i da čita, da bi mogao da čita Kur'an, njemu je dovoljan inshallah taj kurs. Arapski jezik, kako znamo, je jedan semitski jezik, jedan stari jezik od najstarijih i najbogatijih jezika. Arapski jezik kao jezik, pošto sam rekao da je semitski jezik, piše sa desna na levo. Sa desna na levo. I mi vjerujemo da to piše sa desna na levo, jer tako je prirodno. Tako je naša ruka, lakat, šaka, prsti, ka sebi. Kad jedem ka sebi, kada pijem, kada izvučem, kada udarim, kada sve šta radim ka sebi. Jer riječe ka sebi nego kad goram od sebe. I onda kada pišem, isto pišem ka sebi. Također ima jedan, što nama mnogo znači, to jeste tehnički razlog. Kada pišem sa desna na levo, da bude ispred mene, ispred moje ruke, prazno mjesto gdje hoću da pišem, da bude prazno, da mogu da ga vidim. Jer kada pišem sa desna na levo, onda gledam na prazno mjesto ispred i pišem da bi pisao liniju ispravno. I meni ne smeta što pokrijem desnom rukom ono što sam pisao, jer ono što sam već pisao, ne treba da se gleda. Ali meni bitno da gledam prazno mjesto gdje hoću da stavim olovku kad pišem. I onda kada pišem sa desna na levo, vidim prazno mjesto gdje hoću da pišem i to meni bude lakše. Znači, to su dva razloga. Jedan prirodni, zbog toga kako je stvorena ruka, lakat, šaka i tako dalje, prsti i ka sebi. Drugi razlog je tehnički, to što sam rekao, da kada pišem vidim prazno mjesto gdje hoću da pišem, slobodno mjesto gdje da stavim olovku, gledam da mogu da pišem tačno na mjesto. Arapski jezik ima 29 slova. Neki kažu 28 i ne računaju hamzu. Ima od njih koji ne računaju alif, ponekad kažu alif i hamza su isto slovo, vidjet ćemo kasnije. Ali mi što hoćemo da radimo, mi vjerujemo da arapski jezik ima 29 slova. Također, arapski jezik piše spojeno, obavezno. Pišemo slovo i spojimo ga sa sljedećim. I spajanje slova u arapskom jeziku daje da izgleda reč kad izgleda kao jedan komad, kompletna reč u jednom mjestu. Onda bude razmak, praznina, onda i druga reč. Pa razmak, praznina, pa treća reč. I vidimo gdje je spojeno, to je kraj reči. Gdje je odvojeno, bude sljedeća reč. To je inače. Mada ima nekih slova u arapskom koji se pišu odvojeno, ali tu su mala slova i vidjet ćemo kasnije koji su ta slova. Ali uglavnom više od 95% od arapskih slova pišu se spojeno. Znači pišu spojeno. Sa tim slovima hoćemo inshallah da počinjemo. Nećemo da poštujemo red, nego hoćemo onako što je najlakše. Da bismo učili ono što je najlakše i onda idemo na teže polako. Slovo koje je lako da se uči, to je slovo B. Slovo B nije prvo slovo, odnosno to je treće slovo, ali hoćemo da ga učimo prvo. Slovo B ovako, pišemo sa desna na levo i tačka ispod. U tome ima da znamo. Postoji jedna bitna i važna metoda. Pogotovo onima koji nisu Arapi.
arapski jezik, pošto piše spojeno, imamo mi pravilo u arapskom jeziku, da ne ostavljamo slovo onako na kraju kako jeste otvoreno, kao što je u drugim jezicima, nego kad ga pišemo, ako se spoji, onda spojimo ga. Ako bude na kraju ili samo, znači njegov kraj bude otvoren, kraj slova bude otvoren, slobodan kraj, onda pravimo neki ukras. Pa jednu crticu gore ili dole, ili neku tačku, ili krug neki, ili da ne bi ostalo slovo samo. Znači, opet to je mnogo bitno. I to je moja metoda i to hoćemo, inša Allah, da učimo i da pamtimo do kraja. Svako arapsko slovo, ponavljam, svako arapsko slovo ima kako se piše. Ali to slovo, kad se piše, ako je njegov kraj, znači ako kraj ovoga slova otvoreno, onda da ne bi ostalo slovo otvoreno, dodajemo mu neki ukras na kraju, da bi izgledalo malo ljepše, i taj ukras na kraju koristimo ga samo u potrebi. To je poenta. Koristimo taj ukras, taj dodatak samo u potrebi. To je slovo B. Sad kako da to prevodimo u praksi? Slovo B, ja sam ga ovako pisao gotovo kako se piše obično, ali pravo slovo, srž slova, kad vidimo slovo u reči, B kao slovo je ovo. Ovo je slovo B, ne više ni manje. Slovo B, ovo B kako izgleda, znači od ozgo na dole i malo levo i tačka ispod. Tačno, znači direktno bude tačka ispod, to je slovo B. Ovo slovo B, to je njegov kraj. Da ne bi ostalo njegov kraj onako otvoren, slobodan, dodajem to da ga zatvorim, ovako da se liči, njegov kraj na njegov početak i bude slovo B ovako kako izgleda. I kad tako izgleda slovo na kraju, tačka da ne bi bila ispod početka, opet kažem za ukras, stavim tačku ovdje u sredini. Znači, slovo B je ovo slovo. To je slovo B. Kad bude samo, ili kad bude na kraju, ili kad bude inače, ne bude spojeno sa lijeve strane, to je lijeva strana, kad ne bude spojeno, da ne bi ostalo ovako kao slovo na kraju otvoreno, onda pišem ga ovako. I tačka bude u sredini. Njegov početak i njegov kraj moraju da imaju istu dužinu. To je slovo B. Što znači? Kad bude u početku reči, ovako bude slovo B. Kad hoću, na primjer, da pišem Bismillah, bi, onda pišem smi i ide reći. Znači, ovo je slovo B. To je bi. Kada bude u sred reči, u sredini, naravno, u sredini znači bude spojeno. Spojeno sa desna na levo, ide slovo B i nastavi crtica da se spoji levo i tako ide do kraja. Znači, opet kažem, ovo je slovo B, to produženje samo da se spoji desno i ovo da se spoji levo. Ali slovo, kao slovo je ovaj del uvek ostaje isti. Znači, isto slovo, isti oblik, gdje god da bude. Kad bude slovo B na kraju reči, naravno na kraju reči, znači već pišem sa desno, idem ka levo. Pišem i dođem do kraja. Opet da ne bi bilo slovo otvoreno, stavljam ga onako, zatvorim ga, dodajem mu taj ukras i bude tako slovo na kraju. Vidit ćete, i možda ste vidjeli u nekim drugim knjigama, kod drugih profesora kažu ovako. Kažu B, ovako se piše kada je samo. I kažu B, tako se piše kada je u početku. I kažu B, tako se piše kada je u sredini. I kažu B, tako se piše kada je na kraju. Koji to kažu, ja garantujem da ne znaju srž i suštinu i razlog
i način i pravila pisanja arapskih slova. Ne znaju. Sigurno ne znaju. Jer da bi znali, onda bi su rekli da je ovo slovo B. To je slovo B, kako su ga Arapi izmislili, kako ga Arapi pišu, i kako je postao, i kako je nastao, i kako je rastao. To je slovo B. Ne više ni manje, samo ovo. Taj gdje da pišemo ovako slovo. Tu. To je slovo B u arapskom jeziku. Sve što vidimo za dalje, sve to je dodatni ukras. Kad je slovo samo, da ne bi ostalo ovako samo, dodajem taj kraj da se zatvori. Samo to. I zato taj kraj koristim ga kad mi treba. Kad mi ne treba, onda slovo kako jeste. Dokaz toga što kažem, kad je slovo u početku, evo kako je u originalnom stanju. Kad je u sredini, ovako piše, jer mora da se spoji sa lijeve strane i ne treba mi njegov ukras jer neću da ga zatvorim. Kad je na kraju reći, jer više ne treba da se spoji, onda polepšem ga malo i bude zatvoreno. Ali srž ponavljam i hoću to da ponavljam koliko sam živ, inšallah, da je ovo slovo B. Ovo je slovo B. Znači, obična crtica sa gore na dole, od ozgo na dole i malo levo i tačka bude ispod, tačno, ispod one gornje sa tom tačkom. I to pravilo što sam rekao, hoćemo da pratimo i da poštujemo sa svim slovima do kraja arapskih slova. Bitno u tome da kažem, arapski jezik, kao i svaki jezik, ima glas, ima slovo. Razlika između glasa i slova, to jeste da glas je onaj vazduh koji izlazi i može da se produži. Kažeš bu, b i onda glas. Bu. Taj glas što se produžava, to je glas. I b je slovo. Pravilo, mera, da znamo šta je glas i šta je slovo, kažemo u arapskom, sad prevodim bukvalno sa arapskog, slovo je ono što možemo na njemu da stanemo. Znači mogu da kažem b i da čutim. Mogu da kažem t i tu stanem. Mogu da kažem k i tu da bude kraj. Ali kad kažem u, bi, be, ba, a, u, taj glas, to nema kraja. Koliko imam glas, koliko mogu da dišem, koliko mogu da produžim. Ali slovo mogu da stanem na njemu i da završim sa njim. Izgovara. Taj glas što se produžava može ponekad da bude kratak, kažem bu, može ponekad da bude dugi. Kažem bu, bi i bi, ba, bo, na primjer. I onda taj glas, kad bude kratak, arapski jezik je stavio za takav kratak glas znak. Za kratak glas ima znak. Znači kada čitam arapski jezik i vidim iznad slova ili ispod slova znak, neke crtica, to znači da ovdje ima glas. I za dugi glas, dugi vokal, arapski jezik je stavio slova. Znači imamo imamo tri glasa u arapskom, 3 glasa, znači imamo 3 znaka i 3 slova. 3 znaka za kratak glas i 3 slova za dugi glas. To moramo obavezno da pamtimo. Ponavljam, arapski jezik ima glas, ima slovo, odnosno ima glasove, ima slova. Za kratak glas, arapski jezik i glas se deli na kratak glas, kao što je normalno u svim jezicima, kratak glas i dugačak glas, dugi glas. Onaj što je kratak glas, arapski jezik je stavio znak da čitač zna kada čita i vidi taj znak, sjeti se da ovdje mora malo da se produži glas.
Nije samo slovo, nego ima glas neki. I za dugi glas, dugačak, dugi glas, dugi vokal, arapski jezik je stavio slovo. Što znači imamo 3 slova za dugi glas, imamo 3 znaka za kratak glas. To moramo da učimo na pamet. U arapskom jeziku, pošto mi nemamo čisto a, niti čisti e, imamo neka slova koji uvek ih izgovaramo na a i neka slova koji ih izgovaramo uvek na e. To ćemo vidjeti kroz učenje, inšala, vremenom, ali bitno da znamo da mi nemamo a kao a, koji izgovara se uvek a sa svim slovima, niti imamo e koji izgovara se kao e uvek sa svim slovima. Nego imamo isti znak i taj znak isti sa nekim slovima izgovara se kao a i sa nekim drugim slovima izgovara se kao e. Taj znak u arapskom jeziku se zove fatha. To je naziv znaka. Znak fatha. Fatha je ovakva crtica, malo ukrivljena, ka levo, iznad slova. Ako recimo, na primjer, to je slovo i iznad njega bude ta crtica. Ta crtica, malo je kriva, to znači fatha. I ta fatha, rekao sam, ponekad može da bude a sa nekim slovima i sa nekim drugim slovima može da bude e. A ili e, jer mi nemamo u arapskom jeziku slovo a, odnosno glas ili vokal a, koji uvek izgovara se kao a sa svim slovima, niti imamo vokal e koji se izgovara uvek e sa svim slovima. Nego imamo isti znak i taj isti znak ponekad sa nekim slovima izgovara se kao e i taj isti, ponavljam, taj isti znak fatha izgovara se sa nekim drugim slovima kao a. Slovo b, na primjer, to što smo sada učili, to je slovo b, stavljam tu fathu iznad, sa b uvek ide e. B, fatha, b. Umjesto da pišem na srpskom recimo b, e i zajedno budu b, u arapskom jeziku pišem b i iznad njega stavljam tu taj znak i b i njegov taj znak zajedno budu b. To je b u arapskom jeziku. B, fatha, b. Kao što je na vašem jeziku b, e, b. To je prvi znak u arapskom jeziku. Drugi znak je ovakav znak, tako ga pišem, počinjem sa desna, malo na levo, pravo, zatvorim ga i bude malo krivo opet dole ka levo. Znači sa desna na levo, gore zatvorim ga, dođem do kraja i opet krivo ka dole. To je slovo, odnosno to je znak koji se zove u arapskom damma. Damma sa dvama, tašdid. Damma. I to bude iznad slova. Znak damma. Fatha, damma. To damma može da bude o sa nekim slovima i može da bude u. Ili o, ili u, zavisi od slova. Vidite sa kojim slovima ide na u i sa kojim slovima ide na o. Vraćamo se na b, ovo slovo što znamo, to je slovo b. B, damma, bu. Bu. To je bu. B i u. Jer sa b ide na u. B, damma, bu. B, fatha, b. B, damma, bu. Treći znak u arapskom zove se kesra. Kasra isto izgleda kao fatha, krivo, znak, ali bude ispod slova. Recimo, na primjer, da bude to slovo, onda kasra bude ispod. Ovako izgleda. I to je i. I uvek bude i sa svim slovima u arapskom jeziku. Znači, taj znak kesra je i sa svim slovima.
sa razlikom u odnosu na fathu i na damu, jer fatha ponekad bude a, što sam rekao, ponekad bude e, dama ponekad bude o, ponekad bude u, ali kasra je i uvek. Kad imam slovo b, recimo slovo b, i imam tu kasru ispod, onda bude bi. Bi. Bez obzira da li slovo bude samo ili u početku reči ili u sredini ili na kraju, gdje god da bude to slovo, da li je samo ili u reči, nebitno, gdje god da bude slovo, onda mora da se izgovara slovo sa znakom, sa tim znakom, odnosno sa glasom. Mora obavezno da izgovara svako slovo na glasom. Jer nemamo mi, to je jedno također bitno pravilo da znamo onako kao informacije, nemamo u arapskom jeziku dva slova jedan za drugog bez vokala. Ne postoji. Nemamo u arapskom reč krv, mrtav, mrt, nema to u arapskom. Nema ni dva slova, ni tri, ni... Imamo za svako slovo obavezno, iznad ili ispod. Znači sa svakim obavezno da postoji neki znak. Može da bude taj znak dugi, može da bude kratak, ali znak mora da postoji. Imamo zadnje što imamo, to nije znak, nije glas, nije ništa, nego to čisto da znamo da ovo slovo ne izgovara se, ovo slovo ne izgovara se sa vokalom, nego izgovara se u izvornom stanju onako kako jeste. I to se zove sukun. 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 Sukun u arapskom jeziku znači stajanje. I oblik sukuna je ovako, kao nezatvoreni krug. Nezatvoreni krug. To ovdje nema ništa, znači nije nikakav vokal. Kad vidim B sa sukunom, znači B. Nije ba, nije bu, nije bi, nije be, nego B. Ili, ako da mi bude lakše, kažem ib. Dodajem i, što je vaš i slovo B. Kako bi to izgovarao? Ib, i tako izgovaram to u arapskom. Znači imam dva načina. Ili da kažem, to je B sa sukunom. Ili da kažem B, ili da kažem ib. To su kratki vokali u arapskom jeziku. Dugi vokali. Završili smo kratki vokali koji su, znamo sad koje su kratke vokale i sad hoćemo dugi vokali da znamo koji su. Dugi vokal, to je mnogo jednostavno da se zna, nije ništa komplikovano, nego dugi vokal i malo da se produži kratak vokal. I kada znamo kratak vokal, samo ga produžimo i bude dugi vokal. I, u, kratak vokal. U, dugi vokal. Kratak vokal. Dugi vokal. Samo u tome je razlika. Znači razlika između, kao što je razlika između kratak i dug. Dugi i kratak, razlika u dužini. Fatha, što je prvi vokal, kad se produžava, ide, ovako se izgleda, jedna velika prava crtica od ozgo na dole, to se zove elif. Elif je produženje od fatha. Što znači, kad vidim B sa fathom, rekli smo to je B fatha B. Alif, da bude B, samo tome je razlika. B fatha B fatha alif, B. To je prvi dugi vokal. Drugi, to se produžava. Dama, to smo rekli da je dama. Isto piše kao dugi vokal, samo veći. I to je dama. A to je wow. Te se zove wow. Neću da pišem vev, mogu da pišem vev, ali hoćemo
jer mi znamo engleski otprilike i možemo da znamo, to je duplo V što kažu, to je ovako. Nije V, nego V. Jer kad kažemo V, znači donji deo usta se okriva ka ustama, unutra. Ali wow, oba dela se okružuju ka napolju. I kažemo wow, W. Nije V, 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 W, W. Oba dela napolje. W. To je W. Slovo wow. Treći vokal, treći znak, treći glas, svejedno, je kasra. I ta kasra, kad se produžava, ide na je. Je, tak se piše. I dvije tačke ispred. To je slovo je. Čisto je. Što znači? Slovo B, što već znamo, kada se spoji sa wow, w, B je tam bu, i wow, onda bude bu, bu, znači bu, bu, B, 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 bu, bu, bi, 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 be, be, bu, bu, bi, bi, naravno sukun, tu je kraj, sukun je slovo kako se ne može da se produžava nikako. Znači ponavljam, da ne zaboravljam. Arapski jezik ima kratak glas i dugi glas. Za kratak glas imamo znakove. Za dugi glas imamo slova. Kratak glas za A i E zovemo se taj glas, glas A, glas E u arapskom, fatha. Ali fatha nije uvek A sa svim slovima, niti je uvek E sa svim slovima, nego sa nekim slovima izgovara se kao A i sa nekim drugim slovima izgovara se kao A. Znači ponekad kao A, ponekad kao E. Drugi kratak vokal je damma. 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 I damma u arapskom jeziku reč damma, fa'l, damma, glagol damma, znači zagrljati. Zagrljem. Jer tako izgovaram slova. Tako izgovaram slovo sa damom. Moram ovako da radim sa ustama. Znači da ih skupljam. Kad je kratak glas, onda je damma. Kad je dugi glas, onda je wow. Zato kažem u. Nije v, nego u. Damma. U. Kratak glas i u arapskom se zove kasra. Dugi glas je. To je slovo koje znamo je slovo B. B, fatha. B, damma. Bu, B, kasra, bi. B, kasra, je. B, kasra, je. Bi, B, fatha, alif. B, fatha, alif. B, damma. Wow. Bu, B, kasra je, bi. To je slovo B, to su vokali u arapskom i sa time hoćemo, inša Allah, do kraja slova. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammedu ala alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.